Ġie inawgurat uffiċċju ġdid fil-Belt Valletta li se jara preżenza tal-European Investment Bank l-EIB bilan li jiffaċilita aktar il-proċess biex jinkisbu fondi għal pajjiżna kif ukoll ikun ta' spalla għan-negozji Maltin. Dan il-bank li hu proprjetà tal-Istati membri kollha fl-Unjoni Ewropea għandu lan primarju li jiffinanzja proġetti ekonomiċi u dawk ta' sostenibilità li jaffettwaw lil popli fil-pajjiżi rispettivi. Waqt l-inawgurazzjoni l-President tal-EIB Nadia Calvino sostniet kif dan il-bank ilu jkun ta' sosten għal Malta 45 sena sħaħ, meta kien anka ġie finanzjat il-proġett tal-Port il-Kbir lura fl-1979. Qalet li għalhekk dan l-uffiċċju ġdid qed ifakkar dan l-anniversarju importanti fejn pajjiżna ġie mejjun madwar biljun euro fi proġetti varji, bl-aktar riċenti jkunu dawk tal-Interconnector u ta' akkomodazzjoni soċjali. Semmit ukoll kif l-uffiċċju ta' pajjiżna se jkun qed imexxih Lawrence Walsh fejn se jkun ta' għajnuna lil dawk kollha li jkollhom bżonn. From now on, we will have a local office, we will have a dedicated team here that is going to listen to the needs of our clients, that's going to understand the specificities of Malta and try to support the fast progress of our projects here on the ground. We have been a key investment partner to Malta until now, and I'm sure that with the local office, this is going to continue to improve going forward. Għal din l-okkażjoni tkellem ukoll il-Ministru tal-Finanzi Malti Clyde Caruana li semma kif anka wara d-diskussjonijiet li kellhom flimkien anka mal-Parlament u l-Prim Ministru ġiet assigurata aktar ħidma bejn iż-żewġ partijiet. Stqar kif blajnuna mogħtija qed ikunu ffaċċett l-isfidi tal-lum il-ġurnata li jirrikjedu kemm passi kif ukoll investiment b'saħħtu biex wieħed finalment jilħaq l-għanijiet mixtieqa.